Toçtauş aka ukası, Toçlu aka ukası, militsiya kızmatkerleri algıla alpar varız yazdırgıla. Burunку айыл өкмөт и азыркы айыл өкмөт. Еще жаныңызда турган жер боюнча 2 жылдан бери бара берип чарчадым. 40 кол жер боюнча. 30 жылдан бери ошол жерде отурам атам экөөбүз. Мага жер жок. Айыл өкмөт акасыга, укасыга, депутат акасы, укасыга пулу бар, күчү бар. Мага жок. Шол берген аренданы мен дагы берейин деп атам. Шол берген немени аренданы көтөрсүн. Неге 10 жыл мурунку арендада отурабыз? Датасада отурсак, аренданы көтөрсүн. Жооп берсинчи ушу. Мен 3-4 жылдан бери бара берип чарчадым. Жерим жок, кора үйүм бар. Toçtauş aka ukası, Toçlu aka ukası, militsiya kızmatkerleri algıla alpar varız yazdırgıla. Esi oşonun aka ukası olsa anda ben ayıl ökmötüngörü jumuştan alam. Yazdırgıla hazır. Бул 22-жылы мага чейинки берилген келишимдерди айтат. Yok, ayıl ökmötü ben alam kızmattan aka ukanga verip koysa. Eski mes, ben hani özüm değiştirip alam. Arızın yazıp bergile, kaz kim bergenini göreyim ben. Yaz kıl arınızdı. Ondayda, eldin aslına çıktыңар mı? Açık aytып atasыңар mı? Aka ukası alıp aldı, akça jep aldı. Yazıp bergile. Yaz kıla hazır, mına kızmatkerler turat hazır.